Pozdrav ljudi, evo ja i Maja idemo u dućan pa ćemo malo snimiti. Nisam dugo snimao, ali snimit ću malo i cestu kuda idemo, pa da vidite malo kako su ludi vozači ovdje. Samo da uzmem ovu karticu pa idemo u dućan, može? Pa ćeš mi pomoći kupovati. Ja ću te pomoć. Ti ćeš mi pomoći, da? Ja ću te pokazati. Šta ćeš mi pokazati? Šta moramo kupiti? Dobro, može. Ja ću te pokazati. Može, bravo. Ićemo dolje u garažu jer prži sunce ovdje ko plesa. Može? Nećemo, sunce prži. A joj, ne mogu dole, gledaj zatvori. A nisu zatvorili. Nešto opet radi. A dobro, možemo dole, ajde. Evo nas u dućanu. Promet je bio užasan, ali otišli smo nekom prečicom. Pratio sam jednog tipa i na kraju je ispalo dobro. Samo smo išli paralelno i... Evo, ovaj dućan se zove Sam's Club, već sam snimao ovdje, ali nisam valjda 2 godine snimao. Pa malo da idem. I govorit ću cijene u pesosima pa ću preračunat doma onda. Ne znam, u eure ili ne znam šta je najbolje. Ovdje ovaj šator, ko što ti imaš. Vidiš šator, a nikad se ne igraš. Opet. Dinosaurus. Hoćeš vidjeti malo dinosaur? Ajmo vidjeti. Ajmo vidjeti, ajmo. Ajmo vidjeti. Maja voli dinosaurus. Dinosaurus. Jel se bojiš? Ne. Ne? Ima usta. Ima i usta, čekaj, nešto još sam može raditi, jel može... Ništa, samo je ta, nema baterije ni ništa. A vidi, ima nešto grize tamo. A to je onaj crtani što ti gledaš, vidiš, što se uvijek bojiš. Eto, ovdje su bebe, ovdje dinosaurusi i Maja voli dinosauruse. A? A malo se bojiš? Ajmo dalje, moramo ići poslije kuha doma, ajde. A šta se radi s lubenicom? Kad vidiš lubenicu, šta moraš napraviti? Moram napraviti
Ajde da vidim, ajde da vidim. Ove. Tako, kad vidiš moraš malo paliti vodenicu, znaš. Evo ovo kupujemo, ovaj sok, mislim cvijet pa majke. Zapravo je čaj, ledeni čaj radimo od toga. To najviše pijemo, to je 250. Ajmo dalje, Maja. Evo Maja se umorila pa će sjesti tu. Ovo vidi ovo, za kavu za tvoju nonu. Ova mala šalica. A vidi sam moju nonu. Za tvoju nonu što je ta ljepša? Dobro. I ovo sam nonu. Čekaj, ove babe tu pričaju. Mi ćemo jednu kremu, hvala. Sad nam treba mlijeko. Zobene pahuljice, znaš ono što jedemo ujutro. A, maslinovo ulje. Masline. Maslinovo ulje, ovo je najbolje. Što sam probao, baš ima neki dobar okus. Nije onako neutralno. Sabor frutado. Nisam uzeo popis. Uvijek zaboravim popis pa ovako moram pogađati. Ozbiću. Dobro, kava i onda je mlijeko. Pahuljice, ove. I mlijeko, ajmo napraviti džir. Džir, marmelada nam ne treba. Što ti voliš jest, Maja? Ja volim... to su... Ove mamine, da, ova sranje. Ali dobro, nije... Sranje, da. Evo ga mlijeko. Čekaj, ovo zeleno ćemo uzeti. Da se ova baba mati. Drži malo kameru, aj snimaj ti. Evo, jel se vidi? To je tata... A gledaj što snimaš, nemoj tako vrtit samo. Snimaš u polju. Moram te ja naučiti, još ne znaš. Još ti ne znaš, mala. Ne tata? Još ti ne znaš. Dobro, ajmo dalje. Evo ti. Ja ću vidjeti. Čekaj da mislim da je to. Nešto sam zaboravio 100%. Ova teta ima puno, samo da snimim ovaj bor mali. Moramo kupiti bor, ali nemamo mjesta. Pa mogli bi ovaj mali uzeti. 2000 pesosa. Jer ovi drugi su 3, 4, 5, 6, 7. Maja, što je ovo veliko bijelo? Kako se to zove? Ne sam... Ono bijelo veliko. Ne sam... Snjegović. Ajde reci. Sevojić. Bravo. Idemo doma, nisam puno snimao tamo jer Fabiola je sama doma s Lanom, a radi, a bili smo tu u gužvi. Evo benzin, koliko košta? 20.3, a ovaj crveni što mi uzmemo 22,5. Vidim da je sranje u Europi sa tim benzinom. Hola. Gracias. Fucking idiot. Sranje, da vidi, sad moramo mi čekat. Kakav debil, on mora skrenuti i zaustavi cijelu traku. Glupan. Vidi, i sve ove druge je prestigao. I sad mi moramo čekat crveno zbog šupka. Evo nas doma, oni se tuširaju, nego samo da pokažem koliko smo platili. Znači, sve ovo tu je došlo skoro 1000 pesosa, 991.
Ne znam da li se vidi. Ajmo mlijeko, ja ću staviti sve onda u eurima i u kunama. Mlijeko 255 pesosa. Ova Jamajka, od čega radimo sok, 250 pesosa. Pahuljice 76. Ulje maslinovo 202. Gauda narezana 172, ovo je kila. Trebao sam reći, ovo je kila, ovo je litra i ovo je kila i 19. I još ova krema 55 pesosa. Evo ga, to je to.